Hhayi-ke siqala ukuba indida indaba yalezi nsizwa ey'mbili, uKhuzani Mpongose noLegend Manqele. Siyazi ukuthi udaba lwabo lusematheni kulezi nsuku. UKhuzani ubhalile ukuthi uLegend Manqele akaze amkhokhele imali yakhe yohlelo lolu belidlala ku-SABC1 njalo uKhuzani bo. Lokhu kudala ukuthi begcine sebengathi manje bayaxabana. UManqele uvele wathi bha isitatimende esikhombisa ukuthi uKhuzani wakhokhelwa imali yakhe. Ubese embula-ke izinto ebey'fihliwe njengokuthi-ke uKhuzani isizathu esimenza ukuthi athi akanandaba no-Season 2 ingoba vele inkampani kaLegend Manqele ibisithathile isinqumo sokuthi ngeke besasebenza noKhuzani. Yini ndaba engeke besasebenza noKhuzani? uKhuzani kubalwa ukuthi uyadelela, ubedelela abasebenzi uma kusaqoshwa abasebenzi bayo le nkampani kaLegend Manqele. Futhi okunye into ephazamisa ukuthi besebenze kuthiwa lolu hlelo lolu belungamanga, belungesilona iqiniso. Thina besibuka kumabonakude kuyi-reality show kanti yinto nje epleniwe, i-storyline sakhona besingamanga bengesiyona i-reality. Okunye futhi okuphinde kwavela ukuthi uKhuzani bethi mabenza lolu hlelo lelu into ebehlale eyikhuluma noma ebehlale ekhathazeka ngayo ukuthi beliqhathanisa nolukaMthandeni, njalo ehlale nje eguliswa uhlelo lukaMthandeni ngoba uhlelo lukaMthandeni laphinda isibalo sababukeli kabili ku-Season 2.